Ini chuan practical problem union the intersection of two set an endona practical problem on union and kaziak kim lo mai ngai intersection kan theveka union chu enge element pahnih le pahnih khami in element set pahnih le pahnih avaya element khania chuanin intersection a chuan common lai chau khani ta chuanin antirnan set a le b hi disjoint set lo ni ta se disjoint set chu Venn diagram kan draw chuanin engma in anna om lo antirnan set a hianin 1 true oma set b a hianin 3 le 4 om common element engma om lo ti na khani ta ni chuan hedra kan hriat tur chu hemi number of elements ka chung tinga kan denote kan ti kha ene entina number of elements a a hianin pahni a oma pahni chuan number of elements b a hianin pahni thaw oma ni hi chumi te a b union hi a le b a union b a chuanin engzat nge om a set pa ngai han je phogila 1 2 3 4 1 2 3 4 ani ta number of elements kha chung tinga kan denote thin tian n a chunga element om zat n a union b khatni thumli pali chu hetian an entaila disjoint set a le set b hi disjoint set a intersection na hemia phi ani hi chuanin void ani hi chuanin I engma element in ang hemi hi om lo ti na khani ta chumi chu ni chuanin a hran ve ve an mani element chiar ve ve a I khami sam kha in ang ti na ni me a chuanin hei kan hmuang hianin a a hian element pahni oma pakhat pahni b a hian element pahni pathum pali chu in ang lo ve ve ta ni chumi wang chuanin hemite pahni hi true plus 2 number of elements in a 2 number of elements in b true so number of elements in a union b chu 4 is equal to 4 ani ta ni chon chu ta chuanin thil pakhat thadeu mai ron lang chuaka chu hei hi formula pa nga yang man tur ani a union b is equal to n a number of elements in a plus number of elements element b element om zong chuanin entirnan set a hianin 1 2 3 lawom se set b hianin 3 4 5 lawom se hemi de intersection hemi de union hi 1 2 3 hin awangin el pakhatangin kan chiarang pathum pali panga chau ni ta chon element a hianin paruka oma element a hian pathuma oma element b hian pathuma om boka chon panga 5 is equal to 6 adik to lo ni chon chuta chuanin a intersection b hi kan enangai ta a intersection b chon 3 a common awangin 3 om a intersection b a common element lai set pani mi kan ti khamo khamin I wang khanin kan maina sang a common element zong kha common element number of elements in a intersection b chu 1 ania chu a practical heng hi a practical ani ol sam deuin tiang karon ziak me in kan vai kan hriat thiam thainan so number of elements in a intersection b a union b a chon panga oma a intersection b a chon pathum number 3 hi nia element pakhat chawom ti na ta so nei kip che ta ni pathum le pathum bel parok -1 5 5 le 5 chon hemi om zia ta ka chu a union b hi a hran ve ve a set a element om zong chu mi ta pahni plus le a intersection a common lai minus khanin a in ang ti na ni chu chonin question pakhat han ti la an chiang war me ang hai chu question pakhat heng thil ti no hi poimo a ke chu a englo taka suk explain ai ma po hian in heng thil vel de hi in shiat ta na poimo soinuam katinia I practical approach kanai pui cheu ni chu mathematics practical approach hi om ve a chung chu kanai pui cheu ni chu ole tuna chuanin set x y hi lawm ta se achunga element omeng ma kan thalo ma se set x y om ti ero chu kan thria set x y a hianin number of elements in x set x a hian element som pasari om ta se chon set y a hianin element som ni pathum om le ta se chuan an mani pahni union element zong an pahnia bel khoma common chu pakhat chaw chera khanin somthum pariya thiom ta se chuan hemite pahni bika element in anga intersection chu enge anti chuanin hemi formula ma sa mi ka kan mang don ta ni ma sa khanin I element om zong x le union kha
hemi number of elements in x set pahnih ami ve khami te pahnih bel khom le chu ta tanga I a set in ang a intersection lai khami a common element big khakan minus 1 in aron chuak tinan ta number of elements in x 138 nia chuan number of elements in x chu 17 plus number of elements in y chu 23 minus hei kan shelo n x intersection y kan ti topang chuan hei so lama kan thon phei chuan plus a changa n x intersection y chuan hemte pahnih bel 7 8 9 10 0 2 3 4 40 minus 38 chuan answer chu true ni ta ni number of elements in x and y is equal to true hei hi dikreng em han en chin teng atir tang han proof le teng atira chuan in n intersection na common big a hen true chawin omang in ni taila hei kan shelo anga lo ngai taila I n union a union na la hi kan shelo anga hen lo da top ri phot taila chuan ain ang reng em ti han en chin phot han test chin teng kan formula atang hen in n x union y is equal to n x plus n y minus n x intersection y ni ta hei kan shelo n x intersection y 17 le 23 plus ka chu 40 ni me a chuan minus 40 n x intersection y 40 minus 2 ni tong chu true chuan 38 ole adika ni achan chu answer a het atira khanin I 38 n x intersection a han 38 ani a chuan heta po 38 kan hu chu ka teng khana proof thei ani thil he practical approach ni chu tu na